Hello, dot minu lapa ulanan hanan dam jawn hamo. Hakhanet ni lunglom te innen kut kan intlay ha. Tudan hakhanet thokan chimding mi atlang pikor chimlai. State Administration Council Chairman Ngun Sang Aung an thim. NLD Cozah Minister pawl nihin tiang an hmun in an thil rin ha lau. Tedim zawtnak hruaitu minung penguk zung ni an out ha. Ralkap ni uknak alak nu, thil phur tlawng moto pawl amen an kai. Ralkap ni rian pek mi pu Cung Hu le Dr Hmuh Thang ni an cohlang ha lau. Hakha COVID-19 zawtnak minung sin in an hmuh. COVID-19 zawtnak in kan runven khonak denga timi Thawng pawl an raksilai. Hmuh Thang krak chimlai. State Administration Council Chairman Ngun Sang Aung an thim. Ralkap ni member uknak alak nu zawh asermi State Administration Council Chairman USDP zawh chan sakram nak Minister araktuan balmi Ngun Sang Aung chu Thawng Ralkap February hlai rukzan similam period thim asi ti Ralkap ni an then. Thawng Ralkap February hlai rukzan similam period Ralkap ni chinram council lutlai le chungtal an then min ha chunga chungtal cha ati in Tedim peng in pu hangjin zam zong thim asi chun Ngun Sang Aung hi February hlai khat khan council chungtal an rak thim mi asi Ngun Sang Aung ni ramle mi phuncha arian twan ding tampi ka ngai karam le ka mi phuncha ka sikho tok ram rian twan ding hi ka tim big mi asikau minung tampi ni Ralkap Cozah rian katuan mi hi akasai sel min kaulai an mo ve shim lau ka thai thiam tuk kau atu korean hi ka chaulhan lau asia chun mi phundang pa an pek lai mi phundang ni kan ma mi phunzon an ruat ti lai lau kai hi chu mi phuncha a ruat mi le tuan atim zungzal tu ka si cha ka si kho to ka thiam tok an katuan kaulai te achim atu Ngun Sang Aung huna hin NLD in thim nak atai nak amhomi pu siang mangle independent in azwam mi pu thla hre an thim hana in an chawhlang ha lau chun atu Ngun Sang Aung hun cha an rak thim mi pu terent san moi ni hruaitu zawtnak an athi cha atu an thim than mi hi asi NLD Cozah Minister pawl nihin tiang an nak hmun in an athial rin ha lau Ralkap ni member uknak alak February ni khat in tlai le shren atong mi chinram kul chief minister salai le loital in zawza lutlai le minister dangdang ha chu February ni hlai srui tiang an nak minister in an shelter rin ha lau tia Thawng kan thai Ralkap ni uknak alak nu NLD Cozah chan minister di lak February ni nga an hubik chia in athial di ding in nol an rak chwabal an athial le thel lau kong hepe tla minister pu Hmuh Thang ni asham thok khan chun February ni nga kha an hubik athial chan an kan pek asi kan ni na hi chu February ni nga thel ding an kan ti cha kan thil zong kan itim cha di chang adang minister pol zong an itim di chang lai ti ka zum atu hi in chunga khum peng kan sri kau zaitik tiang da an kan khum ri lai ti chu kan thai ri lo chun zaitik a da an kan shelter lai ti zong kan thai ri lo tia da hakha posa achim Ralkap ni an tlai mi minister na chunga chief minister salai len loi hloto speaker pu zawboy pu tik thang minister pu phwe arle minister pu suthat na chu nihin tiang an thla ri na lo thla asri lo min ha chunga chief minister salai len loi hi chu avai khat nak an thla chang na in Thawng Ralkap February ni kwa zana khan an tlai than mi asi an tlai min ha kong hepe tlai in an tlai min ha hi an di lak in Hakha Ralkap nak zanhi somruk pruk an cha di na chun nihin tiang an Thawng pa zai man kan thai khori lo tia minister pu Hmuh Thang ni achim chap nihin tiang an thel ri na lo na in aidin line hi bon fan ai laya chun harnak an tong mi le an tor mi chu om ri lo tia thai asi batti mang thai tel ka si Tedim khual zawhnak hruaitu minung penguk zung ni an out ha chinram kul chaklai lai tlang Tedim lam zawhnak hruaitu minung na chu Tedim penguk zung ni kum Thawng hil kum kul kum khat February na hai ruk jing lai sang an out ha tia Thawng kan thai penguk zung ni an out min ha kong he pe tlai in hruaitu pakhat asami saya CS mung nau ni
lam zawtnak a hruaitu minung paruk chu ni Jan February ni hlei ruk jing lei sang a khan penguk zung rian ngei hani an kan au hi an kan au na a an kan ti mi chu atu lam zawtnak hi upadi ning aselo ta za chuai kho nan si lam nan zo ding asia chun phongning te in zunga cha nan chia ok asi an kan ti atu an au mi na hi Tedim Youth Fellowship Thiwe President Thawng Tung Secretary State Adminstration Siasan ha tal in minung paruk an si tia kan thai Tedim khapi chung a Ralkap u kan du lau ti lang tar nak cha a lam an zo mi hi nisri tiang pe zul in an zo tia thai asi Ralkap u kan du lau ti lang tar nak cha a lam zo hi Myanmaram huap in tua di chiao asi i nikhat nu nikhat in minung zong an tam chin lang mang ban tuk in aphum phun in ka kip a an tua chiao ti mi hmuh kho asi chun hi lam an zawtnak zong a hun tam deuh chu CDM chol chaknak a itel ding hmai thlak in lam an zo di chiao ti zong hmuh kho asi Tedim ka si Ralkap ni uknak alak nu thil phur khual moto pawl amen an kai Ralkap ni uknak alak February ni khat nu chinram kul Hakha khochung a kalton mi thil phur moto luchwak atlom i khual aphor mi moto zong amen an kai di tia kan thai hi kong he petlai in Hakha chen kai hmu ni Ralkap ni uknak alak nu February thlachung he alhan ban tuk in thil phur moto ngan pol an luchwak tuk ti lau COVID-19 zawtnak atam leo nak man in atu hi an tlom deuh chang COVID-19 zawtnak leo a khan chun tlawng minung an lau na in thil phur ding hi chu ni fatin in an zung zal kau tia daha kaphos a achim tlawng aphor mi moto na hi minung an chana chun Hakha mandale kar moto fami amen thongsom nga le moto angan mi minung pakhat a amen thongsom thum an lakna chun alhan a chun zerkhat a hin ni fatin te in an chuak ton na in atu chu zerkhat a win hi thumlong an chuak khau tia kan thai hi achua man a hin akal lai a chun minung chu an umpa kau na in arak kir lai a hin thil na aphor ton minung an bak lau emergency achua chan i yangkung lai kal adu min ha cha a ti in moto afami kan khan pek na i minung pakhat a yangkung tiang singkhat la cheu kan lak na tia achim Hakha mandale yangkung hi chu zerkhat a win hi thumlong an kal ton na in kale tu hi chu ni fatin in an kal asina in minung tu chu an lau thil long an phur kale lai hi minung phor ding an chan zong a minung pakhat a singkhat la cheu an lak nya tia kan thai lalbia kim ka si Ralkap ni rian pek mi pu Cung Hu le Dr Hmuh Thang hani an cohlang na lo Ralkap ni an sarmi Cozah State Adminstration Council chung a rian 20 ding in sommi USDP in Dr Hmuh Thang le Hakha in pu Cung Hu hani an cohlang na lo tia thai asi hi kong he pe tlai in som asimi pu Cung Hu ni Ralkap ni asarmi council chung a rian wedding in penguk zung lutlai ni arakasong akasom hlana hin meeting thudi chiao asi chun kei an kasom mi hi chu council chung tel ding a asi an kasom in kei chu karian atam adam zong kadam lo tia ale chalna tia daha khaphosa achim chun kei an kasom mi hi chu council chung tel ding asi i an kasom in kei chu karian atam adam zong kadam lo tia kale chalna tia daha khaphosa achim Ralkap ni council a rian 20 ding in an somin ha chung a pu siangmang pu thla re pu ko swan khai pu ngai sak pu soni thang chung le atu an ma panhin ha ni chun an chawhlang ha lo tia thai asi Dr Hmuh Thang ni an somi a chawhlan ha lo mi kong he pe tlai in phone in pe tlai na kan tua na in kan tua khau lo Hakha a COVID-19 zawtnak ngei minung paruk sin a an hmu
Hakha khulu nak hauka kanko tulke in arak lutmi motomong minung paruk sin a thong hi kumkula kumkhat February nhlai ruk a zawtnak hmuh ansi tiakan thai hi kong he pe lai in rian ngei tu pakhat ni February nhlai ruk I tulke a zawtnak kan chak min ha hi andilak a minung hlai nga ansi hi minung hlai nga kan chak min ha chung a Mandalay in Arami minung penhi Pakhuku in Arami minung palisin a zawtnak hmuh asi tia daha kaphosa chim atu zawtnak hmuh min ha hi Hakha tayin sin a anchian ha I anhu azulmi ane nyami minung pathum ha chu Hakha GTI siang in a erkhum ansi chun hi zawtnak hmuh min ha chung a tlawng mi minung penhi an italve tia thai asi COVID-19 zawtnak in kan I runven nak ding a asi kho chung in chunga leng na chua pau a hmuh mask I hup philha minung tampi he na chon biak ding asia chun mai hu man philha hmuh mai hu abet lo mi thil zon hasin a thil chok lo izwam mibu nak shel kho izwam second pukul chung sapyat he nakut itol thil lu chua athat lo nak inka pakhat khat a kal lo izwam chumpi tlang rai in na zot a chun aran kho chung in si in a kalchal COVID-19 thong pang he pe tla in na thai mi o ma chun mi zapi sin a rian rang in thong than ven ha tutan hakha na thong kan chimmi chu hi vial hin kan ngol ri lai hakha na azau tu ngai tu vial tenan dilak chunga lunglop nak tampi kan ngei dibora sungmi ka si gian măng tia cài xin na sung